салом бинандаи гиромӣ, муҳимтарин рӯйдодҳои тоҷикистон дар зарфи як ҳафта дар барномаи хабарии Азия плюс. Бо шумо ҳастам Абдуллоҳ Ғурбатӣ. Сархати хабарҳо. Вирус дар Чин водор кардааст ки Тоҷикистон назорати санитарию тиббиро дар гузаргоҳу фурудгоҳҳо пурзур кунад. ҳукми қатл. Прокурори генералӣ мехоҳад ки ин намуди ҷазо аз нав дар Тоҷикистон татбиқ карда шавад. мо аз шаҳрвандон пурсидем ки оё касе ҳаққи гирифтани ҷонро дорад? 2 моҳ ҳабси пешакии рӯзноманигори тоҷик Далер Шарипов ба барангехтани кинаю адовати миллӣ айбдор мешавад. Трактори худсохт дар деҳа. Сокини ноҳияи Шамсиддин Шоҳин як мошини нав барои ҷуфту шудгор тарроҳӣ кардааст. Бо ҳам мебинем. коронавирус ин ҳафта мушкилоти асосии ҷомеаи ҷаҳонӣ боқӣ мемонад. Дар Тоҷикистон ба пешгирии хатари ворид шудани ин вирус ҷиддан омодагӣ мебинанд. дар фурудгоҳҳои Душанбеу Хуҷанд дастгоҳҳои ҳароратсанҷ амал карда, табибон бо саролибоси муҳофизатӣ навбатдорӣ мекунанд. ҳидоятулло Нуров мавзӯъро идома медиҳад. назорат ва ташхиси мусофирон дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе беш аз ҳар вақта пурзур карда шудааст. гуфта мешавад ки ин тасмим ба хотири пешгирӣ аз паҳншавии коронавирус роҳандозӣ шудааст. вазорати тандурустӣ мегӯяд ба муайянсозӣ ва қабули сурятшудагон омода аст. имрӯз омодагӣ дар сатҳи зарурӣ тибқи талаботҳои ман ҳамон қоидаҳои байналмилалии тибби санитарӣ бароҳ монда шудагӣ ҳаст. айнан ҳамин ҳолат дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Хуҷанд ҳаст. мо фақат ҳозира шуда ҳамин дута фурудгоҳа пурзур кардаги ҳастем ба хотир ки рейсҳои яъне хатсариҳои байналмилалӣ ҳастанд дар ҳамин самт. дар нуқтаҳои қабули мусофирон таҷҳизоти махсуси ташхиси ҳарорат ба истилоъ термосканер ва тепловизор вуҷуд дорад ки ҳар як мусофир аз он мегузарад. нафари гумонбар ба беморӣ аз дигарон ҷудо ва барои ташхиси пурра ба беморхона интиқол дода мешавад. мусофироне ки аз хориҷи кишвар ба Тоҷикистон фуруд меоянд, ҳатман аз назди термосканер гузаронида мешаванд. боз бо термометрҳои дистансионӣ аз назар гузаронида мешаванд. шахсони гумонбаршуда ба изолясияи утоқи махсус ки изолятор ном дорад гузаронида мешаванд ва ба мутахассисони суръятшиносии шаҳр супорида мешаванд. табибони дармонгоҳи бемориҳои суръати Душанбе омодаанд дар ҳолати зарурӣ то 300 беморро қабул кунанд. ҳарчанд то имрӯз ба ин ҷо ҳеҷ як нафар ҳатто бо гумони суръат будан ба коронавирус оварда нашудааст. 31 числа, 31 декабря до сегодняшнего 30 января в нашу клинику больные или там подозревающие или приезжающие люди из других стран к нам не обращались, но были студенты, которые учатся в Китае и сейчас в каникуле находятся в стране. Да, они к нам просто мы их осматривали из-за отсутствия клинических симптомов, мы их отпускали домой. ҳидоятулло Нуров, Баҳриддин Давлатов, Азия плюс. додситони кули Тоҷикистон ҷонибдори бекор кардани моратория ба ҳукми қатл аст. ин нуқтаро Юсуф Раҳмон дар нишасти хабарӣ рӯзи 28 январ изҳор дошт. ӯ гуфт соли 2019 танҳо бо ҷурми даст доштан дар терроризм аз ҳисоби шахсони қаблан маҳкум шуда беш аз 100 нафар ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб шудаанд. онҳо ислоҳ нашавандаанд. мо онҳоро такроран ба ҷавобгарӣ мекашем. ба муҳлате ки онҳо адои ҷазо мекунанд, мо ҳадди ниҳоӣ 2-3 сол илова карда метавонем. онҳо боз ба ҷинояткорӣ даст мезананд. ба гуфтаи додситони кул ҳукми қатл бояд нисбат ба шахсоне истифода шавад ки ҷиноятҳои махсусан вазнин ва бераҳмона содир кардаанд. дар робита ба ин мо аз сокинон пурсидем ки дар бораи ҳукми қатл аслан чӣ назар доранд ва оё онҳо барои кадом гуноҳ ҳукми қатлро раво мебинанд. аз сабаби он ки бисёр корҳои истодаи ман худам медонам чанд корҳое ки номаъқуле бо сабаби коррупсия бо пулӣ бо ҳархела бо роҳҳо ҳамун ҷинояткороне ки сазовори ин ҷазоям ба озодӣ мебироям. агар вай ваҳшиёна одам бикиша худаш ана он вақта метавонад вай қатл кунад худтарш вай қатл кунад чача абива ҳама коша давом одам бигирад. Я думаю, это недопустимо, так как человеку жизнь подарил Бог, и он ее должен забирать. хатоги ки намекунад ҳама мекунад ка бо бахшидан дар кор инсон як бор ба дунё меояд. коршиноси масоили ҳуқуқӣ Шокирҷон Ҳакимов мегӯяд барҳам додани моратория ба ҳукми қатл эътибори Тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳонӣ коста хоҳад кард. инро коршинос дар суҳбат бо Азия плюс таъкид кард.
Я не могу согласиться с такого рода предложением по существу, поскольку на это имею несколько причин. Во-первых, у нас в системе правосудия, как в органах дознания, следственных структурах, в органах прокуратуры и при осуществлении правосудия в судебной системе Таджикистана имеется много ошибок, неточностей. Порою из-за низкого уровня профессиональной подготовленности сотрудников соответствующих структур правоохранительных органов и с учетом отсутствия их независимости в условиях Таджикистана много субъективных моментов встречаются. А когда применить смертный приговор, после того, как уже применено эта мера наказания в отношении конкретного лица или группы лиц, невозможно восстановить жизнь человека. Во-вторых, это один из минимальных достижений, когда как положительные явления в отношении Таджикистана и его политическое руководство отмечается со стороны международных структур. Поэтому применение смертной казни в отношении определенных лиц может привести к уменьшению международной репутации Таджикистана или отрицательно влияет на его авторитет. روزنامه‌نگاری تاجیک دلیر شریپوف و مهلت 2 ماه حبس شد. قرار اجرای حبس او را سود ناحیه اسماعیل سامانی روز 30 ینور قبول کرد. نسبت به دلیر شریپوف از روی ماده 189 قسم 1 کدکس جنایتی تاجیکستان برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی، محلگرایی و یا دینی پرونده جنایی آغاز شده است. با او جزای تا 5 سال محروم کردن از آزادی تهدید می‌کند. چیزا بردن؟ 2 ماه حبس کردن؟ 2 ماه کم سزا داشته با چیزی که شود. ماده 189 از 6 ماه تا 5 سال. درباره تفتیشی که در خانه کردن کتاب‌های دلیر یک کمتر گوید چه گذاشتین؟ چیوای اومدنم کتابا را بر کردن گفتم برای یک قشن نوشتم یک قشن ننوشتم تا بر کردم با زبان عربی خطی بود خواندن نتونستم. از روزی که با دلیر از پیش شما بردن چند بار واخورده؟ چند بار دیدیدش؟ چی حالت داشت؟ 2 مرتبه حالتش خوب بود. همون کتابی که نوشتگی بود درباره تروریسم انا مودا بودایم جمله و هم اکسپر کردن توی دین که هم جمله بود اصلا فرزند من با یگان گروه استقبال نداشت یگان ساشت اشتراک هم نمیکرد با اونها نه در تروریسمش نه در دیگرش در یگان ساش و هم تو ژورنالیستی مستقیمی گویم که آزاد تراکتوری خودساخت برای دهقان ساکنین ناحیه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان نعمت‌الله عادینایف تراکتوری نو ساخته است. از دیگر تراکتورهای معمولی آن به اندازه فرق کرده اینچنین خراجات سوزشواریش کمتر است. کارهای وصل و نصب تراکتور را مهندس خودآموز در ظرف 2 ماه به انجام رسانیده است. تراکتور خود را نعمت خان در نمایش اختراعکاری تجهیزات کشاورزی معرفی کرد. نمایشگاه 26 ینور در شهر کولاب برگزار شده بود. ما آن را اختراع کردیم برای آسان کردن کار دهقانان باغکارا برای مقصد شدگار کردن بیخی درخت‌ها اگر تو سوز یگون کمبودی نداره از خود سالارکش هم کمه 3 ساعت ده 1 لیتر سالارکه میخوره. در این نمایشگاه نوآوری‌های خود را صدها اختراعکاران از گوشه و کنار شهر و ناحیه‌های کولاب به معرض گذاشتند. همه تکنیک و آلات برای ایجادیات بخش کشاورزی بود. سیپار، کمباین، دستگاه میوه‌بری نوع آسیا و غیره. چون این نمایشگاه برای نخست در منطقه برگزار شد. این بودن مهمترین خبرهایی که از جانب خبرگزاران آسیا پلوس طی هفته پیگیری کرده شدند. با ما بمانید و در جریان رویدادهای تاجیکستان باشید. ما را همچنین در اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک پیگیری کرده میتوانید. خبرهای فوری ما را در سامانه asiaplus.info میتوانید دسترس کنید.